Assalamu alaikum. Fevral'ın 23 haberler vakti stüdyada Elmaz Hasan çalışan. Oos milleti üçün ant etip son nefesine kadar kureşmege söz berdi. Fevral'ın 23 Kırım Tatarlarının tarihinde facialı günlerden biri. 100 yıl evvel Kırım Müslümanlarının birinci muftisi, Kırım Tatarlarının lideri Numan Çelebiçihan Bolşevikler tarafından vahşice öldürülgen idi. Numan Çelebiçihan 1885 senesi Cankoy şehrinde Büyük Sunaq köyünde dünyaya geldi. Başlangıç mektepte okudu, sonra tahsilini Zincirli medresede devam etti. Sonra İstanbul Üniversiteti'ne kirdi, anda oku ve dini fenlerini öğrenip şiirler yazdı, cemaat işlerinin uğraşan idi. Cafer Seydametnin ve Abibullah Odabaşnin Vatan Teşkilatı'nı meydana getirdi. Bu teşkilatının esas maksadı Kırım Tatar Cumhuriyeti'ni gayrıdan tıklamak edi. Etkenmen söz bergenmen. Böyle satırlarının Kırım Tatarlarının milli marşı başlana. Bu satırlarını Numan Çelebiçihan Türkiye'de studentlik çağında yazdı. Rusya'da 1917 senesi hükümet devrimi başlaganının Rus imperiyasının dağılgan vaxtında Numan Çelebiçihan milli Kırım Tatar Cumhuriyeti'ni gayrıdan tıklamak için karar aldı. O Kırım'a kayıtıp vatanperver insanlarını birleştirdi. Він очолював кримсько-татарський національний рух і структури національної самоорганізації в 17-му році. Фіналом його діяльності, його соратників було скликання Курултаю кримсько-татарського народу. Спочатку як установчих зборів, а потім як парламенту, як фактично всенародного з'їзду кримських татар. Dekabr'ın 13'inde 1917 senesi 1. Kırım Tatar Kurultayı Kırım Halk Cumhuriyeti'ni ilan etti. Hükümetinin reisi Numan Çelebiçihan'ı tayin ettiler. O vakit Kutlevi informasyon vasıtalarında onu Kırım prezidenti olarak ilan etken ediler. Numan Çelebiçihan tuğan Kırım'ını Şveysariya gibi kurdu. Ama bu gaye gerçekleşmegen edi. Bolşevikler Kurultayının işini toxtatıp yanvarın 14'te 1918 senesi Numan Çelebiçihan'ı tevkik ettiler. Tarihçilerinin bildirgene göre Numan Çelebiçihan onu apıske alacağına bilgen edi. Kırım'dan çıkmağa imkanlar olgan edi ama o ant etti millet için ölmege. Fevral'ın 23'inde Bolşevikler onu Ahyar apısında kurşunğa tızıp cesedini denizge attılar. Halkımız için, vatanımız için birinci tırışıp birinci devletçiliği kurmaya isteyen insanlardan biri. Ana Numan Çelebiçihan'ı o vakit atıp öldürdüler. Ondan berilip bugünece bizim halkı kıynaylar, öldürürler, yaşatmaylar. Biz ana vatanımıza geldik, ana toprağımıza, lakin onun sahipleri başkalar ağında. Türlü neler yapaylar, bizden sormayıp iş yapaylar. Sorasınlar bizden. Tarihçilerinin bildirgenine göre Numan Çelebiçihan gerçek lider ve islahatçı olgan edi. Kısa müddet içinde o birçok denişmeler kırsetti, kadınlarını ve erkeklerini musaveleştirdi, tahsil sistemasına islahatlar kırsetti, harbi bölüklerini teşkil etti. Это был человек, который способен был объединить нацию, и если бы, конечно же, не грубая сила большевиков, скорее всего, его политическая будущность была бы чрезвычайно счастливой и очень важной и для Крыма, и для крымско-татарского народа. Все, без исключения, политические инновации того периода, и деятельность мусульманского комитета, и подготовка Конституции, и подготовка правительств. Все это вклад, и везде чувствуется и стиль, и рука Нумана Çelebiçihan'a. Numan Çelebiçihan'ın vatanğa olgan sevgisi bugün işgalge karşı hareketlerinde vatandaşlarımızı birleştireyim. Bütün onun sözleri olsun hakiki düşman hakkında, olsun arbiyat meselesi hakkında
эпосты ата олсун ислахчылык сасында, тасил сасында яда kadınlarının milli davasında iştirak etmesi bütün sözleri bugün de bizim Kırım Tatarlık halk için, Kırımlılar için aktual bir meseleni göremiz. Эльвина Сейтбулаева, Заман, АТР. Будахалары Киев политех институтында күреш ярышы кечириле. О Номан Челебиджиханның хатырасына багышлана. Бүгін юзден зияде спортчи күреші анда бізі мұғбирimiz Виктор Пономарев чалыша. Виктор, сөз сізге. Власне, саме зараз проходить основна частина змагань. На килимі борються дорослі учасники у ваговій категорії до 62 та 73 кілограмів. Зараз за моєю спиною відбувається сутичка між бійцями. Цей турнір пам'яті Номана Челебіджихана, організований Кримською національною федерацією боротьби куреш, проходить вперше за 4 роки з моменту анексії Криму. Ми поспілкувалися з президентом федерації Ленуром Іслямовим. Прошу його пряму мову. Вот такими событиями, которые сегодня за нашей спиной, то, что на материк сюда выезжают люди, не боятся, рискуют определенным образом тем, что они выезжают сюда на материк, подчеркивая свою проукраинскую позицию. Они выезжают здесь, борются. Номан Челебиджихан, если бы он сейчас был бы жив, он нами гордился. Власне, вже відбулася церемонія відкриття. Народний артист України Фамі Мустафаєв виконав гімн України та національний гімн кримських татар. Також взяв участь національний кримсько-татарський ансамбль барабанщиків АТЕШ. Ми продовжуємо залишатися тут, у спорткомплексі КПІ, і розкажемо більше у наступних випусках. Бабызым мұғбирimiz Виктор Пономарев еді. Оны беттеки яйынларда күреш насыл кечкенені тәфсилатлыжа білдіредек. Bu kun 2014 senesi Vladimir Putin Kırım'ını işgal etmege emir etti. Bu akında fevralinin 14'te Yanukovich'nin mahkemesinde Devlet Duması'nın sabık deputatı İlya Ponomarev bildirdi. Fevralinin 23'inde Putin Rusya'nı itibarlı insanların gizli muşavere geçirdi. Bir kun o günü Rusya prezidentinin helikopteri Soçi yolunda kazadan kurtarıldı. Putin bu hadiseni garbi hadimler tarafından mahsus yapılgan suikast gibi tanıdı. O vakitte Ukrayna'dan Yanukovich kaçkan edi. Kreml'nin başı Kırım'ını işgal etmeye başladı. Kırım işgali nasıl başlaganını hatırlamağa devam etemiz. Bu gün Kırım'da birçok hadiseler olup geçken edi. Ahmezcit'te Noman Челебиджихан anılgan edi. Ahirda ise Rusya tarafdarları Rusya vatandaşı Çalı'nın şehir yolbaşçısı vazifesine sayladılar. Kezlev'de ve Keriç'te Maydan vakalarına karşı tedbirler geçirildi. 2014 senesi fevralinin 23'ü akında izatsız levhanı seyretmeye teklif etemiz. И покажете. Миллет, ватан, меджлис! Слава Украине! Мы обратились в Верховную Раду Крыма, Украины для того, чтобы Верховная Рада Крыма была распущена. Там уже нет депутатов, там есть 85-90 безвольных существ. А 10 дней мы дали Агееву и депутатам Симферопольского городского совета. Севастополь, Крым, Россия! Друзья, да все вместе! Крым не отдадим! Мы все вернемся на подразделение. Все стилизуем в своих комментариях и в своих... Написано «Процветание в Когда коктейли Молотова горящие падают на головы наших ребят, это уже оружие. Там у нас есть прополоска, мы уже... Никто не отменял право каждого человека
Поговори со всеми. В Крыму, а не в Украине. Просто повесил флаг России на городской совет. Правильно! Прошу голосовать! Ну, депутаты, посмотрите, как голосует Севастополь! Украина Кырымны силасыз кайтара биле. Бахында Русия Девлет Думасынын сабык депутаты Илья Пономарев бүгін Киевде кечирилген халкара кавсыздык форумда билдирди. Пономаревнын билдиргенине көре, невбеттеки шартлар керек олажак. Важно, чтобы было движение в самом Крыму, которое было бы направлено на это самое возвращение, да, чтобы оно было наиболее массовым. И чтобы оно было не только в крымско-татарской среде, да, затрагивало бы широкие слои населения. Да. Оно видно, что вектор в ту сторону направлен, он еще пока медленный, потому что, чтобы он был массовый, нужно, чтобы Украина показывала сильно позитивный пример. Байырды Кырымлылар ID картларны ve çetel паспортларны Херсон вилаятынын Новотроицкая касабасында ресмилештирип олурлар. Бу акында Украина президентinin Кырымдагы даими темсилчиси Борис Бабин билдирди. Кечкен сене Новотроицкая касабасына весиха алмак үчүн 6000 Кырым сакини муражат этти. Кырымлыларга весихаларны колайлык менен алмак үчүн Новотроицкая мерkezинде техник усулларны да чок элештирмеге истейлер. Шимди ID карталарны ресмилештирмек үчүн махсус донатмалар алынды. Кримчан на сьогодні головна проблема, як відомо, це питання отримання легальних українських документів. І саме в цьому вимірі ЦНАП запрацює у сфері паспортизації. Це буде фотографування і видача відповідно ID-карток та біометричних паспортів. Саме це є нове і воно запрацює з квітня-травня цього року в Новотроицькому. Кырымынын Мемури сынырында гражданлык тешкилатлар аноним сурав кечирелер. Бу Украин Хельсинки бирлешмеси ve Крымсоз тешкилаты. Сынырны кечкенлерден эсас Украинада не киби Мемури хизметлерге мухтач олганларыны сурайлар бөйле сурав Каланчак ноктасында кечирилген эди. Бу сурав Украинада олган проблемлерини чезмек үчүн кечириле. Бүгін Ахмезжитте арби техникасына бағышланған сергіні тақдым еттілер. Бұл еле сергі Ақярда да кечірілді. Ишғалжы арбилер балаларға силянын чешетлеріні көстерділер. Бұл тәдбір Русия Ватан и Маэджи күніне бағышланылды. Бұл ноқтада программамызны екінлейміз, атайрелі олыңыз. Позбутися головного